Uz Padmasan, lotos, postoji i stoji na glavi. Siršasan, kaže se kraljica asana. I mi ćemo sad raditi stoji na glavi. Sjednimo u Vajrasan. Kod stoja na glavi par stvari trebamo imati na pameti. Prva stvar je ta da mi u stvari ne stojimo na glavi. Mi ne dubimo na glavi, jer da dubimo na glavi naš vrat bi trebao biti puno deblji i jači. Već ono što radimo je to da sa rukama se odgurnemo od poda. I na taj način težina, sila ide na nadlaktice ramena, lopatice i kralježnicu. A glava je slobodna. To znači, pogledajte. Obuhvatimo laktove i stavimo ih ovdje kod koljena. Ispletemo prste. I kao da želite napraviti ovo. Na mišićima smo. U stvari podižemo se gore, ustoj na glavi. Ja ću karikirati, malo ću previše, samo da bi se moglo vidjeti. U stvari mi guramo se prema gore. Ovo. I na taj način neće biti pritisak na glavi i neće patiti naš vrat i onda možemo duže vremena ostati u položaju. To znači napravimo ovo i ostanemo u položaju. Normalno dišemo i kad nam je dosta, polako se spustimo dole. Zadržimo glavu neko vrijeme i onda ćemo sjesti. Obuhvatimo laktove. Laktovi ostaju gdje jesu, ispletemo prste. Ne stavimo glavu u dlanove, nego ruke tvore jedan mali zidić koji nam osiguravaju da glava je fiksna, da glava ne bježi napred natrag. To je jedan zid koji ne dozvoljava da napravimo pokret glavom koji bi mogao djelovati loše na naše vrate. I zatim polako gore. Siršasan, stoj na glavi, kao i što sami zaključujete, dobro djeluje na vensku cirkulaciju, dobro djeluje na rad svih žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem, a naročito djeluje na meda šakti, to je, možemo reći, hormon Sahasrara čakre. On se uništava sa svim što radimo previše. Da li previše govorimo ili šutimo, da li previše spavamo ili ne spavamo, da li previše jedemo, gladujemo. Sa bilo kojim ekstremom meda šakti se upropaštava, nestaje. Na taj način dolazi i do starenja našeg tijela, naše mentalne sposobnosti propadaju i zato je stoj na glavi jedini koji praktički djeluje na buđenje bindu čakre i djeluje na lučenje meda šakti. Polako se vratimo dole i lezite u Anandasanu. Opustimo se. Kada smo napravili asane, onda ostanemo neko vrijeme u Anandasan, čekamo da se umiri naše srce, disanje, osjećamo koji je bio efekt asana. I onda tek kada smo se potpuno smirili, krećemo sa pranayamom. U 6. stupnju imamo ponovno bastriku,
ali imamo basteljku sa Jalandhar bandom i u 6. stupnju se počinjemo upoznavati sa bandama. Danas nećemo napraviti bande. Danas smo napravili samo asane. Tek smo ih počeli izvoditi, tako da krenut ćemo sa Bhastrika pranayamom, a drugi put u jednoj sljedećoj epizodi napravit ćemo samo bande, tako da upoznamo Mul bandu, Udyan bandu, Jalandhar bandu, Maha bandu i napravit ćemo Akash mudru. I onda kada to sve savladamo, kada budemo znali njihovo pravo značenje, čemu se rade, oni su izuzetno bitni naročito za kundalini šakti, podizanje kundalini šakti i normalno djeluju na našu svijest, onda ćemo krenuti sa Bhastrikom, sa Jalandhar bandom i Akash mudrom. I sada polako sjednimo. Znači napravit ćemo sada Bhastriku, isto kao na 5. stupnju, a onda ćemo iza toga napraviti meditaciju Atam Chintan, 6. stupanj. To možete naći u našoj knjizi Yoga u svakodnevnom životu od Paramhans Swami Maheshwaranande. Ugodno se smjestimo, palac i drugi prst su spojeni. Znači Bhastrika, to je disanje poput mijeha, 20 lijevom, u dublji udisaj, izdisaj, 20 desna, dublji udisaj, izdisaj, 20 obje nosnice. I onda je pauza. Zatim dolazi desna, lijeva, oba dvije nosnice, pauza, to je drugi ciklus. Treći, znate da onda lijeva, desna, oba dvije. I četvrta, desna, lijeva, oba dvije. To je ono što ćemo danas raditi. Još jedanput, Bhastrika je jako dobra za jačanje naše agni, dobra je za to da procirkulira čitavo naše tijelo, naša probava, cirkulacija prema mozgu, ujedno je ona i jedna masaža našeg mozga. Eliminacija otrova, jednostavno proventiliramo naša pluća i imamo višak, ne višak, nego malo više kisika, ali nismo napravili hiperventilaciju. Bhastrika pranayama može biti jako dobra za sve one koji imaju bolest ala karcinom, ali rekli smo ne kod tumora mozga, zato jer baš djeluje na masažu mozga i na taj način bi moglo smetati. To znači, kod svih ostalih stvari koje su izuzetno snažne, koje ne možemo na jedan lagani način savladati, u tome nam može pomoći Bhastrika. Isto tako, Bhastrika pranayama nam može pomoći u rastapanju ona 3 čvora koja se nalaze, jedan u Muladhari, jedan u Anahati, jedan u Agi, o tome ćemo jednom drugom prilikom, da bi moglo doći do slobodne cirkulacije i da bi moglo doći do podizanja kundalini šakti. Znači stvara taj prolaz kroz šušumnu prohoda. Palac i drugi prst su spojeni, zatvorimo oči i opustimo se. Udisaj.
I možemo polako početi sa bastekom. Savijemo desnu ruku i prvo 20 lijevom, dalje nastavite sami. Nastavite sa pranayamom, a mi bi s ovim završili. Hari Om. Oh.